I evo me danas, kao što vidite za mene, znak koji govori penjem, Borski stol. To su ti takozvani srpski Karpati i sad se trenutno nalazim na lokaciji. To je ovaj kraj novog drumskog asfaltnog puta koji vodi prema, vamo je planinarski dom, a ja ću da krenem vamo prema Borskom stolu. Veoma su dobro urađene markacije, to moram da priznam. S tim što naravno, samo da kažem da do ovog mesta se dolazi, to što sam iz pravca Bora, i prolazi se lokalitet, tačnije možda i najveći kop te vrste u Srbiji i na čitavom Balkanu, Krivelj. Bukvalno je ovaj kop došao do seoskog groblja, selo Krivelj, i onda se penje gore do raskrsnice Cepa i tu se skreće desno i prati se samo put. Tako da asfaltni put je sasvim dobar donekle, onda već ide makadamski, znači radili su to polovično, ali možda i bolje. Ja ću da ovim putem krenem prema stolu. Inače, stol se nalazi na 1155 metara nadmorske visine. Evo, nisam ni krenuo bukvalno, ali moram da pohvalim fenomenalne markacije. Znači, po drvećima, na svakom koraku i slovno. Tako da, odlično se vidi, vidljivo je. Za sada moram da pohvalim planinarsko društvo. Svaka čast, momci, ovo dugo nisam video, a bavim se planinarenjem već duže vreme i obišao sam, ajde kažemo, najteže tehničke uspone u Srbiji. Toliko. Jedino što je sigurno na Borskom stolu i u podnožju je da duva jak vetar. Budite spremni, ponesite opremu. Možda ću uskoro morati češće da zamenim vunilom kapom. Ali sad se ne dam. Idemo dalje. Da bi se popelo na Borski stol, treba od planinarskog doma da se popne na taj greben i da se grebenskim putem stigne na sam vrh. Idemo. Penjem se na greben i imam neki osjećaj da kad se izađe gore na čistinu, na sam greben, da neverovatno duva. Tako da budete spremni, imajte opremu i slevito lagano za uspon, a ono malo jaču, tačnije, što bi se rekao, malo topliju za sam greben. Dosta je bitno imati i društvo kao usponu.
grebenu i što je zanimljivo na samom grebenu duva, ali ima neki džepovi koji onako daju ovaj utisak da duva vetar. Tako da što se tiče oprema i dalje stoji naravno od ove godine je obavezno nositi cipele, štapove, nema sumnje, ima snega, blata, klizavo je, negdje je usušena zemlja pa hoće da vas prevari, onda stanete u sneg, gdje je blato možda padnete, sam sam iskusio to, tako da oprema i oprez i pamet u glavu. Zaslužio se okrep polegendo. Najbitnije je ne ići sam, nego imati društvo. Što bi se reklo, barem 2 planinara. Evo. To je to. Evo me na vrhu Borskog stola i kao što sam već navikao da kažem, stići do vrha je samo pola puta do cilja. Borski stol je, popeti mi je trebalo oko sati 10 minuta, toliko i dole. Pretpostavljam malo bolja kondicija, znači oko 2,5 sata, a malo jača grupa, veća grupa sa slabijom kondicijom oko 3-4 sata. Govorim naravno o usponu i povratku na mesto naravno polaska. Tako da je uvek stići do vrha je samo pola puta do cilja. Treba da siđemo dole.